Mentang ini apa ya ka rensan sam kusnam jong ka FIFA kabalatip kum ka the best FIFA football award arhajar peulai. Haga baga FIFA ka ai ya ka kusnam shaki player ki bakhensai jong snam arhajar peu. Mentang ini apa shwa manoban yora ya ka kusnam best coach kenthei bat shenrang. Nabata ki best coach jong ki kenthei ki basyajit ki lok. Bat kabala job ya ketika kusnam best coach napdeng ki kenthei kadai ka Serena Wegman. Ka kusnam best coach jong ki shenrang ki basyajit ki lok. Bat ya ketika kusnam best coach la job da Lionel Scaloni. Ki best goalkeeper jong ki kenthei ki basyajit ki lok. Bat ya ketika kusnam best goalkeeper jong ki kenthei la yo banra da ka Mary Ebbs. Bat best goalkeeper nagbenta ki shenrang ki basyajit ki long. Bat ya ketika kusnam best goalkeeper jong ki shenrang layo benra dau Emiliano Martinez. Kawai pat ka kusnam kabala tip kum kata ka Puskas award ki basyajit ki long. Bat ya ketika kusnam layo benra dau Marcin Oleksy. Bat bentang ini page mano ban yora ya kanam kum player bekensai bat ke player bekensai jong ke perthei haga jingle kai jong snem arhajar peu. Nagal yang jong ki kenthei ki basyajit syakane ka kusnam kilong. Bat ya ketika kusnam layo banra ada ka Alexia Putellas kabayele kai na Spain bat na Barcelona. Timendang ini page mano banyora ya ko kusnam kumu player ubekensai tam jong ke perthei berokwe hausnam arhajar peu. Ki basyajit ban yakun ya kenika kusnam kilong Kylian Mbappe, Lionel Messi bat Karim Benzema. Bat ya kenika kusnam la job da Lionel Messi obayele kai na kari Argentina bat na ka klub PSG.